Zovem se Uroš Milošević, živim u Inđiji, studiram na Akademiji strukovnih studija Visoka hotelijerska škola u Beogradu, smer gastronomija i trećem sam godina. Krenuo sam putem gastronomije i kad završim visoku školu, želim da otvorim svoj restoran. Moji izazovi u studiranju su veliki. Ne mogu samostalno da budem u studentskom domu i potrebna mi je podrška u organizaciji dnevnih obaveza. Zbog toga me majka vozi na fakultet iz Inđije u Beograd. Treba mi podrška i pri spremanju i polaganju kolokvijuma i ispita. Mama mi je podrška u obavljanju svih zadataka u toku studiranja, kao i na studentskoj praksi u restoranu. Stipendija od opštine bi za mene bila podrška za nastavak studiranja, jer ima velike troškove i zbog njih sam stalno u riziku od prekida studiranja. Stipendija bi za mene također bila i vid prihvatana od zajednice u kojoj živi.